Good morning, ma'am. Masi July ki tang taraga tare ko. Hoje aina tau dise sporting era class matang manau naina torok pasigi mari suba class hoidini. Class ma amda question tara manga traunga adumaina analysis tawi ko. Masi previous year question ngakte nei nari se. Ahan ma da kwaidagi laiba sporting era question sing se aina SSCGD exam dagi khangat pane si ngasi loidini. Matang da MTS exam gumba 10+2 gumba CGL gumba CGL tier 2 11 gumba ko aruba yorom ngani arab yorom ngani ko CGL da so arab am hangi si IGD we bi rahang di am laire ko ada arab di han taksin to bune sida mak question jing nei na matam da question jing ji nei na bada sang ba grammar knowledge sing do aina nakan da explain toromaga tak ba le khu thang ni adu na ta ba grammar da gi basic grammar di hobu so adu mai taw gane ba class ko yanai ko adu sida lai riba question jing di grammar di am dep we ne am du sinna ga tawr kan da su matam yam sangman ga da boy sidi grammar gi basic kitang ler ko min iralan khumang am ko sanga to ina tawe no ju uri ko thengnare ko ado grammar class tu jum tawni ado hoji akoina toriba class mong china sporting ira nomo gi class question taramanga trawa sangda nei na badu ne ko ado yenga se question mayam nei na kha karam design na ge si question ne sir khang bagi dem ta dem ka nei base exam da hang du only question 2 ga ne lakti sporting ira gi ko Sigi da grammar sa to ki mati pasalur ka anda pare budu ka hangai ji proposition isa sana da budu yam pasila question titta hang boina tawe aduna vocabulary de ne focus taw english se kan di ko aina haningi ji grammar pa gano habnati grammar maru oi di habnati ko maru oi ba ma amani question amani ga haji am thina competitive oi ba matam ni no ji kan di yam maru oi ba ko haitia de grammar se ai haitia de habnate tak tuini ai gi wina su pure basic te horaga adubu sumba question sidi english coaching chattaba mi amana sune magi basic kharaling mami amna the to khole habani da sumba sidi question ji laiman bagi ai tare ko hana thaina na bu question ne lur mai film da lay base handa bra aduni hoji horji class e ado ai gi explanation je ado ai tapna gyan dan to bi ge explanation ji tabde am kana ne khali yam lai thon da bra no ado kabena no firo ko gyan tadra gana tadre adum hairo ko skai di horji class e Mamang bau dokena taugi bese question number 45 bau taugi adu na hoji next 45 ki matung ai 46 taudini question ji da high se para se ko Sam Sel went to the office tomorrow to get back his original documents lying with the staff magi staff ta lehori ba magi document original documents lo na bagi Sam na hayeng office da set ken hamna tro sida la li se kai jaga da noi hana arma da hire over kai da choi Sel when the call is sumni kai no noi summi se laiman le no ju khang ngane bu ko rule ju pi gre na sel guma will guma zikari ko we hai sel will ma khoi zikari model auxiliary verb na tro ai model auxiliary verb tarang mari gi list pi thokrabni ma khoi matung da always kai lakani ba ke han form lakani hamna tro moi matung da b2 in ba b3 in ba b4 in ba moi atai ji loina rule leite hamna tro adagi b1 daga es tapa adum magi mong do am da ibia de hamna tro haibra haida braina haija em gyan tari bro mukchi khara chawhan ge ko model auxiliary verbs ki mathung kai in ngane ba in habdo b1 in ngane habjuma to de adre ko sel gumba will gumba si model auxiliary verb ni hare moi mathung always b1 in ngane habani b2 in ba b1 the es tapido sigumba adagi b2 tapa b3 tapa b4 tapa direct in na basi suya de habne ko yanda bra aduna kai la kada ba sel go hairo go hairo di sumne ba mayam gyan tare ko sia arai bani ne yam kan sida lecture torugum si yanda ko kitang arai badi khar sandat se ko mathang next amuk tau se ko 47 last night I play my guitar loudly and the neighbors complain ngarang ahing do aina ai guitar do hauna khongame ai yumlo na basingna complain tawrame haidu ne kai de soi haina ro noina ahan bada next ai namang pige ba complain de soi ko kana no harisia sumi ko mana has complain kai wodi sumdi no irami ba tiensi last night hai badi hogi ba matam ni na mo khoi ke no pass in the minute da prefer tawi ko pass in the minute iba sanai ire ngarang ahing do gitar khongami b2 natro pass series subject matung b2 line natro adun pass in the minute natraga simple pass ga haina re hoji ko adu ire my guitar loudly honu khongami adu neighbor sing do complain tore sida subject natro sia matung lai bar se ki dore
B2 unthoba kari irani B2 de complain gi B2 dige no ha idi da boydro adun sin noina English ngang ba hadu spoken English hadu sijo du moijarabani sida lalai myam chumthoga ngango adu din spoken English ngang ba hadu oidune thoina English tam ba je adu yare sida do next I visit my school once a year sahim da amutang de agi school ina koi rui habani to meeting my former teacher to meeting haiba du palli ko yoji ko to meet kari guma ma tawna purpose am phongdu to meet haiba ji hainai ko to meeting haiba si ade kari gino to meet haiba si to gi matung da b1 la aga madu kari ko eba infinitive ne ko infinitive ne bisina du ji adana infinitive ti kai ba to gi matung da b1 natro aduna 2 plus meet la to meet unaru na ba haiba ne ba aduna grammar gi structure soibani to meeting haya deba ko kari guma pandam ma tawna purpose am ta ko ne ba ko and was ya no isilas ke gino engondagi knowledge learn to line tra you all are coming here to learn haidune to learning haya bro you all are coming here to learning haya de to learn haga daba eko purpose to tai ne aduna infinitive da ka way have ni matang se infinitive have di kaino to haraga b1 ta pas infinitive ko way ko aduna to haraga sida meeting ha sinam la le ba yan tare ko yam simple way ba question da same no jo tak to so heiri sine ba previous question nei na basina ba hena fabra na khan bagini ko aduga grammar phajana haining ba satra jawi ko aingonda grammar phajan takpi wa habise moi gi som tak nei Mistress Mira and family received his letter a week ago chewola mai mamangda kai de soide no lamra sumra receipt edi tape ko Mistress Mira amasu magi imung manung duna magi letter do sayolo mamangda phangami kai soy do you think there is error or not here error label ita bro a week ago gumba last month gumba last week gumba mokhoi je yaurama ba last week ko week ago last month last week previous year previous day previous ko previous day previous month previous year ko aduga in haraga mamangi hogi ba sahi 2020 2001 ga habina sumba singji hogi ba matam yesterday gumba ko yesterday gumba a week ago gumba mokhoi ji kai no past ki time expression natro makhoi gum yaudi past indefinite inable ko past indefinite tense inable kudam mon harabada noisi metric 2000 kya pass tawi na metric 2000 kya pass tawi 20 da harasine ko adu kai hani I pass class 10 in 2000 hai ne ko yandarbo sida pass ai b2 erase oroba in 2000 hogi matam paladi pass in bini iduni si pass in bini adum iko Mistress Mira ga magi imung manung na magi city du sewol mamang da phangami sita aram yaude there is no error here so the answer should be option number C ko ma'am understood tore next when I was young I play hockey aina naha oiba matam da aina hockey sanaram mi sita aina naha oiba matam da aina kari sanarami hockey sanami where is the error here I think it is obvious am line natra was young aina naha oi matam da hare pass ni na aina sanabado b2 do on tho b1 iragadi present oiduni b2 on tho di sumdi natro I play hockey aina hockey sanarami sumana yam line hangi matam yam sangun gum siko atai subject me am su tai bani na matam sangan bakana de sa solution je arai boy dro sinwena so dum si exam gi soire do spoken English ku manang English learn to bugi wena so sina horo in tai rule me am si sam sam bani ko sidi aina angang na ori matam hockey saname suma haine ko hogi matam ni na manang b1 isin maji ade habani da the policeman kare hai no the policeman sina kai do ba khara son gya policeman sina kai hai ba the policeman walked along the road when I saw a body in the gutter nalada asiba ma u matam da police to kai do ba
was the policeman walked along the road when I saw a body. Aina kari uba matamda hojiki do aina naha oringe matamda ai hockey sanarami haidro. Pass matamda idro. Sisu aina kana uba so ai bi tu natro. Kana uba matamda a body in the gutter nala da mima gutter ID khongman gumba du neba ko phata bondu phogum adu dei du da kedo ba body ma haksang ma tare mi asi bugum moram duini adu tabudu u matamda policeman du kedore matang du da madi lamida sorok lambi sorok to salli hai duini ba haning is natro adu kari hair sana ne the walk I was b1 is ya bro was walking hair this mo the policeman was walking salaga lady ba man adu uba matamda madi adu thabuk to satpai thabuk to was walking along the road haji ko madi adu salli salaga lady aina adu u matamda madi adu da lami du da salli haibne ba sunabra sunadabra sunai ko kariguma mana thaba ma taw matamdu da amana continuous the thaba ma tawri habane adu pass oibni pass continuously yobu ko was walking along the road when I saw a body in the gutter haidu understand do ko okay obvious way I were writing this poem last evening ngarang evening do ke doeba aina sike doeba ngarang evening do ke doeba I were writing has the yam line lale kursit can you say where is the hero part hello you guys keep silent okay this way do no writing da stand up and say hai pham lepo no camera thana man hero kai de la leba you are the weakest student of our best kai sol ji nang were ai ko sonja sino son baduni talak du si ko coaching lak pa ba ji kaino haita budunu bulai natro haire magadi coaching la roiba paisa ting ni ngoi ba natro okay nang son modu ai kano to bolaite to wodu I am just asking to check whether you are ko aware of this knowledge ko sumba arai ba ji khangro khangdabra da I check to jabai wane yan dai ko ja kai atai de khangbro sida sir mayam ni rai na sa tak haire khara ma noi mayam the majority of the students ko can ko answer quickly thun pingame ado noi marak sida pingam da ba yaure ba ko adu sing na sana sa idingam dina haibado haiga dong ne ba ai sa weakness losin ba kai khana ba leite ko sida irala na obvious hoy ba ko ai matung do wear in ba de ai matung do kai ingada ba was igada si subject ke ba ko leina ba mari subject ba agreement hana leiri ko chapter maming je syntax ko yedo syntax thakna bi sing syntax khamna bi sing amna dana te ko syntax haina leise subject amasung ba ki leina ba mari takpa adugum grammar gi chapter amani ko si nei na rakala phajana aware work ni kam khaluno understand doi ko aduna yam laiman grebe ko se I was writing this poem last evening adubu aina no da haning mam lei last evening gumba haugi bata me expression pan maja past in the evening da prefer to bune adu kai sky the past continuous na basu ko akoina satori kan da ai ju coaching chalai bani thaba ke exam gi english ki ko spoken english odum tame ko spoken english odum tame spoken english pona ba jada level global spoken english kan level yam phabane ojasing do phabane ko ojasing yam phai mun ta fire ko adum hei tan ba chatta ya de ko no ju lai ni da ngai mon thamba akhu ju tamura heri ne ko sidi am lai de lai male ko aina tamakan da su na sanj pazaba plus tambani phunga doni ko last meeting ba yor moina ibasi pass in the meeting kuma na sana bane dubo matang the continuous ibus kai de ko I was writing this poem I irregular mane habne ngarang ahing do evening last evening do masi ibis athotum sathari habne adu kas kai de then and kare hano questions there an old man sit down and read this book on his lush green lush ida sang badin ko green lawn idina pi hobulam ji ko sidai da mar ke do hena halu ebnu paduna sit down pham thai amasu ma ki book to parame hani kai de soe si khanga din mai hairen laune na kai de lale ritu kai hadi ba ritu esta pani bu ko sidi an old man sit sidadi khanga ba kai de lale sima kitang controversial loibra
sida present indefinite oi di bag mamai s tap ne da ne habrai da bro ba mamai s tap te yaroi ko adu sida su ba di s tap te yaroi ani rak sum thok padi yaroi na adu ta di kai di sum thoni ani mak lan badi yaroi dam ni na kai di soirani ha matam da sida se b2 ne ba si b2 on tho kya thar ni set down and read si kai hai b1 natro b2 dana spelling ni samana ga red ha pa du natro b3 dana si ju red ha pa du ne ba aduna si kai do si b2 ni haraga dum khalla si b2 ni khalaga si b2 on thodi yare allu nu padana pham tharami amasung magi lerik to parame magi napi hoba asangba lamhang du da hai tare ko next kaya mano select the option that contain a grammatical error having a grammar la ma jaga du khaluye I had take a bow of celibacy kaya no sia celibacy have the no dharma karma gi mari leina ba maramna dharma karma gi mari leina na human mari thamaroi sexual relation thamaroi na thamda badu ne ba ko celibacy a bow have the promise no formal promise miyam khangna formal loba hadi formal loba di dharma gi ba matang miyam mamang da khangna wasak lobu gu mudu ne ba bow hai jina ko promise kitang kene isna formal loba promise to ni I had take a bow of celibacy which was a part of my training while I was in the temple du lerikanda is kedoba kari lora meba sumba thabak si tawro habagi masuk tu lora me haidu natro kaiduna soirisia head ki matung da tek laga bro head kumba lak ki daraba heb lak daraba amasong hes makoi ahum ji hek lak daraba madui matung da always b3 lakane ba kari gino makoi na pass sorry perfect tense ta koi ne ba perfect makoi na mapung phare habadu ta koi ni thaba amako perfect tense ta eba ko head ko hes ko oirgana present perfect tense ta tiba head na mang thara magana past perfect tense oidiba are ko tense ki formula do nising je aduna head taken haiga daw ne ba natro head taken haramadi ya ne ba adudi kadai da lale haidiba I had take ai lale natro here is the error part yaraba some rule ni da sidi next the forest ranger always treats all the wild animals in his area very kindly magi jagada leiba sa singji kedoba forest ranger di forest officer oiduni ko mana mokoi du luna to ham natro kai hadu badu dia treats all the wild animals the forest ranger always treats all the wild animals in his area very kindly am thousand treats kari treats kai hadu ba forest ranger haidi misa amanatro adu treat sabaji kari soiba leibra bro is there any error here always kari matam subda treat se loina badu ne ko all the wild animals in his area very kindly amna no error se oini ko treat se di forest ranger have officer amagi ne ba officer ne adu singular ne baduna ba mamai s ta phaji third person singular subject oraga de do ba third person singular subject oi taraga di ba b1 s ta pe hadane yes not yes hapsinu ni hadane adu matang sida dum yai ke kai di aduna there is no error abra amalai te haine understand to ko next one video dum record phangdini ko se simadi chokhalam dare ke dore simatosi Sidi, I told Zach that we seen a good film last week with our friends from Mexico. Mexico dagi akoi marup singa ke doba. Last week to akoi kai ba. Nungai ba film ma yeng na ina haram mi ham na tro. We gi matung da sillai ja bro. After subject ki matung da B3 lakh pasim sugya ya de hade na. Subject ki matung da B1 lakpa subject ki matung da B2 lakpa ani je adum lai subject ki matung da B3 B4 lakpa B4 anji tapaduni ko makoi ni gi rule di grammar da suk theng ro have grammar da suk lai lai tab rule ne base subject ki matung da B1 B2 ani mak yai ba ko B2 organa pass B1 organa present ni aduna mana idu ngarang ahing have na tro last week kumma paladi pass indefinite you hade na aduna we so hire ne si
past form di so I do not throw man hagadaba मैं ज्ञान तारीब तादब्रा ताइन खली ताब्रो बी टू इगने को पास होरगदी सुम ग्रामर रूल खरो मगस तोइना क्वेश्चन नै नबसिदा को आइना चैप्टर 9 ताक्त्रगसु नोइना सु तमखरब गाक्तनी इंग्लिश मीडियम सात्र गाक्तनी सी नॉलेज तो निसिंग हमनी खलीदा ग्रामर द याम इन डेप ओइना ताक्सिन बसु याय ताक्तुइनेब ताकबदी नाउन द ताब द क्लास तारांग संगनी नि थाजो चैवलमदा इंग्लिश की पीरियड होंगतनी तौसे अदुदि चैवल क्या संगने नाउन ताब चैवल थामे या संग फिल्म ने अदुना प्रैक्टिकली अखोन इंग्लिश का तगी कोर्स ओइबर मगदी आइना फजना ताकप याबा इंग्लिश का ता हेरगे आइना नाक लाकपोर मसना दे सब्जेक्ट फुल तो आइना लर्न तो ताकपी बनिना नंगोइदबगी पोट लाइबेनेबको अदुना ने आइना सिदा क्वेश्चन नै नरगा तौसे हाइसे अदुगा होय आइना फ्री ओइर काना आइना रिकॉर्डेड क्लास कुमा डाउन एकदम तौदुइनेब My sister is come for a short holiday from the USA. Dagi short kaiba. Kai haidu cha. My sister is come haya bro. My sister is come haidi kai no. Is kumagi matung kai lakpa cha. Is am are was were nadra. Bakoi je matung da ne. B1 lakpa se grammar da sule ite. Kai lakpa yai. बाकोई मतलब B1 लाख पे यादे B2 B4 लाख पे ING तपदु को अदुना कंटिन्यूस ओइदिबा अदगी B3 ओइरगा नम कई ओइदिबा पैसिव ओइदिबा अनिमक लेइबो को मकोई मैम जी की मतुंग दे केदो बाइन हनिंग इसे B1 लाख पे यादे B2 लाख पसु यादे को क्रॉस तौरिसि ला यादे हैनी मकोई मैम नु तंग बा केनि सु फॉर्म इन यादे हान बसु यादे बाकी मरी सु फॉर्म आदे ING तपदो अदु इरगा ना कंटिन्यूस टेंस हाइदुनी B3 ओइरगा ना पैसिव फॉर्म की ओइदुनेबको पैसिव वॉइस ओइदिबा याइको अदुना मु लैबा याबा यादबा इरिसिंग युमदा त नोट सिंगदबा नेक्स्ट वन Ameya won't eat any junk food at all. Ameya na junk food abdi khangi ko lami da yon ba dum food sing du ne ba thau thum na ge am ya ba dum sinjak sing du ke do ba the sar way have not draw in any kai this sumra lam bro kai da lali won't have kai hai no won't means will not kya samini ko mana is contraction ko ke si kariba contract grammar gi tam da si contraction samjin ba se tension ba ne contraction abdi ko kari will not kya samini natra sar way have any junk food at all there is no error here karai daram yawi yaw de ko will not eat will not ki matung da b wa lakani hai dusla e sumi ko any junk food of the sar way sumi ko se next one how foolish I was to have believed that young woman madu nupi du thajaru be je kya pangkhrabano sikari ko exclamatory sentence si yaw de kai ko ba exclamatory sentence ko we ko sentence makal manga natra English grammar lai sia kari kari no declarative natra assertive sentence imperative sentence interrogative sentence objective sentence and last one is exclamatory sentence puning ye akan ba ihul phongdok pa dung ba wai pare makal lamani ai se kya pangluri ba si nupi da thazari ai se kya pangluri noi nupa na sondai ne nupi koiro nupi na khyathoki bu noi solo bu ne ba hai si natro sumdro how foolish I was adu noi English lon ma sin ya tho yara bane se sai kya pangi no ga hai du ne hai na dro yamna to have believe as to have la dro sina to have ki matung lak to se believe se b3 la ka da to have la adi ke de ba to have araga b3 du ne ba yanda bhai se ai thazaruri ba se asigu nupi de thazaruri ba ise ke do ba kya pangluri ba no hai du ne ba yara ba next last one sentence error je underline tori bis kaya lan gi sini ko we all know that ekoi puna man khangi madudi sugar and honey sugar mas honey se taste very sweet mahau ji tang mo tam da yamna thummi abdu ne ko what is the error here kaida taste ro taste sabji bab ni ko bab oradi ma sabji amagi matung do follow tor ka dong ne ba kana gi subject ta mai subject honey ge sugar puli na tro n habasi kari ge samane plus ke samane ko mana tashinaradi subject ani do mana tashinaradi plural one grane ba adudi kai tare sa plural karma person gi sugar and honey has karma person gi plural no first person junatre second junatre
I go weekend fast, you na second, lemori ba the third single third person gi ke doba. Plural oiragadi baki mamai de yes tape abro. Yes na yes tapi si libre abza. Ya deko. Aduna ts ta yes tapi si aroi ko. Smile ga daba. Ma'am ai tai class da daw lagi bra explanation da khadang aina tak pa da loksin ba khara wa khot pa yaw gi bra yaw de. Yaw ga sundum hangdau ni ko. Kusit gyan tari ko. Nang sa ai da we are tap da la le da detect tongam dri do khangam dri do. Thaina nang heiram ba ma'am do ko gi bene ba. Aduga akhoi su noi haitre khala la ko noi da kaisu question hangi je aswam haitre la phasi ngang je hai hai bai na te question hangi je yanda bra sola ga so am la ka da bai maram ma lai covid 19 thang thang lai singre lai tam dre thi ngai na sumbra aduna hana already covid 19 lan tho lai bas kitang senior obe sa ta phai hojika na 11 12 ka loiraga adu BA first second year karaga thabak exam thabagi coaching chatna basi myam lang na re ba khoi coaching da su lai atoba da su myam chalam ni ko ado COVID 19 da sahi ni du like pa pa da tension marak tu da laina marak tu da mi sing je pura moral down with ma pan thok na da bagi ko COVID 19 ma pan thok tre ha ga khoi bi ba si ya da adu khangam ma le ram ngani ma pan suk tok tok tre ma tam ji 24 hour free was le pa de ha ji ma khangi ko khoi other activity mi am je khoi tok de ya de ba khoi mi ba ji ko adu COVID 19 ji ma tam ji pura mi ma na phang nari ma tam ji free ne ba free do tension da lai ba free ne ba akhoi anaba je khoi la kai yoksal tuira nakana lo ham tabu nu pam jakradi madu dei du kari masi nu pa mi gi jinu si da ne khawang kwai nu sin da balai na ne ba covid 19 na tro ham ga tawra sakhi na ma no funing ani masi na ra khoi mi be jo isa isa gi matlabi nga ta ne ba khoi mi be sundra kwai ta gi masai de khalma ji be si mi be ne yai ko adu covid 19 la la ki bani na solong ne ba adu son ba do phong tana tumina le de sar tai jo sar ai dik tang sole sa kitang sumain to biu ba hai ba je hai gi dong ne ba hai draga de expression to draga de ai na kamai khang ni na tra sima khango aduga sumain to dana sporting ira je si gi le be ne kitang luk pa ke ga mam nei nar ki je ba ko rule me am ko ma mam ni singam ni de khale yo kan ko aduga video yengo ta gi tha gi han je yengo o in to je sida soi bani ko hai ba do khango ba no ruk para para yengo ba ko admai to si yare